aho neza nshuti bavandimwe aho muherereye mwese muzi gukurikirana ku makuru dutambutsa hano kuri Dr Prince TV. Turi tariki 3 z'ukwezi kwa munani n'ibihumbi 2026. Munyemerere rero twinjire kuri operasiyo y'amateka itazibagirana mu mitima y'abanyamurenge yabereye Rurambo, yakozwe na MLDP Twirwaneho ifatanyije na AFC M23 bahanganye n'ingabo zihurije hamwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC, ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo, imitwe yitwaje intwaro nka FDLR ndetse n'abamayimayi. Amakuru twakuruye ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko abasirikare ba MLDP Twirwaneho ndetse n'aba AFC M23 baturutse mu bice bya teritwari ya Warungu bageze ku musozi wa Karenge berekeza ku ruzi rwa Ruvubu. Bahageze bahise bahura n'ibitero by'ingabo zihurije hamwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifatanyije n'ingabo z'abarundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR ndetse n'abamayimayi. Munyemerere nshuti zanjye rero iyi operasiyo ndaje nyinjiremo tuyisesengure turebere hamwe uko yagenze yose. Kwa yandi makuru rero nza kubagezaho n'ubundi agace ka Kabanju kuri ubu kari mu maboko ya MLDP Twirwaneho ndetse na AFC M23. Ibi bisobanuye ko zamaze kukigarurira ku buryo bwuzuye ni nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'iz'abarundi. Andi makuru dukurura ku mirongo y'imbere ku rugamba biravugwa ko rero hano kuri Rwiko wambutse gatoya ahitwa kwa Heri mu bice byerekeza mu Gitumba hari kubera imirwano ikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu iri guhuza MLDP Twirwaneho, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na FDLR. Ku yandi makuru rero nza kubagezaho n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda CDF General Muhoozi Kainerugaba yagize Brigadier General Azaf Mwetezi nyakubahwa umugaba mukuru w'agateganyo w'ingabo zidasanzwe Special Force Commands, anamuha ipeti rya Majoro General. Iyi nkuru nayo rero turaza kuyigarukaho mu kanya, mugume hafi y'indangururamajwi zanyu kugira ngo muze kuyikurikirana hano kuri Dr Prince TV. Muranyumira nshuti zanjye rero mbashimire mwebwe mwese mwakoze sabone cyangwa se subscribe, nongere nibutse nawe utarayikora nyamuneka ihutire kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tugenda dutambutsa umunsi ku wundi hano kuri Dr Prince TV. Ndashimira abantu bagenda batugaragariza ko turi kumwe, haba ari bigaragaza muri komenti batubwira ngo dukomereze aho ngaho ndetse n'abatanga ibitekerezo ndetse n'abadukosora. Mwese turabashimiye kandi muri abantu b'agaciro, mukomereze aho ngaho. Turongera rero gushimira abantu bari ku migabane igiye itandukanye bakomeza kudukurikirana ku biganiro byacu, abari ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hose ku isi. Turababwira ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana. Munyemerere rero nshuti zanjye twinjirane kuri izi operasiyo zikomeye cyane, operasiyo y'amateka yabereye hano muri Rurambo
itazibagirana mu mitima y'abanyamurenge. N'imirwano yari ikomeye n'amambushe yari akomeye n'imbunda ziremereye zavugiye muri kano gace ku mpande zombi, impande za leta ya Congo ndetse n'uruhande rwa AFC M23 ifatanyije n'ingabo za MLDP twirwaneho. N'isibaniro ry'imirwano yari ikomeye cyane yari yateguwe neza ku ruhande rwa AFC M23 ndetse na twirwaneho n'ubundi nk'uko basanzwe birwanaho. Ndagira ngo mbibutse ko ari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zateye. Mbibutse ko aka gace ka Rurambo rero gaherereye muri teritware ya Warungu, niho gaherereye kugeza ubu ngubu. Nubwo rero ingabo za MLDP twirwaneho zari zirimo ziragenda muri aka gace zerekeza mu misozi ya Kaganje berekeza ku ruzi rwa Ruvubu, bahageze bahise bakubitana n'igitero gikomeye cyane cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bacambuka neza runo ruzi rwa Ruvubu bose, ndetse biravugwa ko bari batarabasha kuba barwambuka. Bamwe bari bageze hakurya, abandi batarambuka bakiri hakuno. Niko guhura n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo zihurije hamwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ingabo z'Abarundi bifatanyije n'iyo mitwe yitwaje intwaro yose. Batise operasiyo yaba yaragenze gute yo kugira ngo birukane muri bino bice ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zari zigabye ibitero ku bwinshi. N'ubundi nk'uko tubizi, MLDP twirwaneho yirwanaho nk'ibisanzwe. Bakoze icyo bita amaoperasiyo akomeye ku buryo bazengurutse izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nazo ku buryo zitamenye ziza kwisanga zaguye mu mitego ikomeye ya MLDP twirwaneho. Ahangaha hakoze amambushi ateye ubwoba, dore ko urugamba rwari rupanze neza. Nyuma yo kwirwanaho, MLDP twirwaneho n'ingabo za AFC basunitse ku buryo bukomeye izi ngabo zihurije hamwe za leta ya Kinshasa, bazisubiza inyuma kugeza ku ruzi rwa Ruvubu. N'ubundi uru ruzi bakomeje kuzirukankana impande zarwo kugeza igihe bazisubirije inyuma. N'ubundi operasiyo yarakomeje y'ibitero ndetse imirwano nayo yarakomeje muri aka gace. Uduce twafashwe na MLDP twirwaneho nyuma yo gukomeza kwirukankana izi ngabo z'Abarundi zita ibikoresho bitandukanye ku rugamba ndetse n'ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, dore ko zari zateye ku bwinshi kandi zaje zifite ibikoresho biremereye, imbunda ziremereye za gisirikare, ibisasu biremereye za katibusha, za machine gun, hano zose zari zihari. Bari bagerageje kujenga imbunda zikomeye cyane zo kurasa muri bino bice bya Rurambo, aho rero MLDP twirwaneho yariri. Operasiyo rero yarakomeje, niko kwirukankana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zibasha guta bino bice byose zari zifite. Dukomeje kurebera hamwe uko operasiyo yagenze, ibice bigiye bitandukanye byagiye byigarurirwa na MLDP twirwaneho, harimo Mivuri, Itara, Nyarurambi, Bijogwe, Mibanda na Gifuni. Utu duce twose rero twamaze kuba tombe. Nyuma y'izi operasiyo zikomeye zabereye hano, ingabo zarahunze ku buryo bukomeye za leta
n'imitwe yitwaje intwaro yose irahunga, babasha kwigarurira utu duce ku buryo butagoranye cyane. Birumvikana ko rero bisobanuye ko agace ka Rurambo kuri ubu ngubu kari mu maboko ya MLDP twirwaneho ku buryo bwuzuye. N'icubahiro rero, n'ikuzo, n'ibintu bidasanzwe, n'ibihe bidasanzwe by'izi ngabo za MLDP twirwaneho zifatanyije na AFC mu gukomeza kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Harakabaho twirwaneho, harakabaho M23 zikomeza kubohora abanyekongo ingo y'igitugu ya leta ya Kinshasa. Kugeza kuri ubu ngubu rero bagenzura imisozi yose irebana no mu kibaya cya Rusizi giherereye muri teritwari ya Uvira. N'ubundi aya makuru nayo yakomeje kutugeraho mu kanya avuga ko kugeza kuri ubu ngubu MLDP twirwaneho ifatanyije n'ingabo z'abarundi nako ifatanyije n'ingabo za AFC birukanye abarundi bari hano muri no misozi ya Rusizi iherereye muri teritwari ya Uvira. Ubu ngubu akaba ari bo bagifite ku buryo bwuzuye. Ibi bikomeza gutera impungenge rero ku bantu bari mu mujyi wa Uvira bavuga ko baba baragoswe na M23. N'ubundi nibyo koko uyu mujyi waragoswe. Munyemerere iyi operation tuyisubikire ahangaha, nzakomeza mbagezaho n'andi ma operation agiye atandukanye akomeza kubera hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Twinjire ku yandi makuru, n'ubundi turacyari hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni inkuru dusanga mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye cyane, harimo Kivu Post News, harimo Minembwe Capital News n'ibindi binyamakuru bitandukanye bigenda bitara inkuru za hariya mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo y'intara ya Kivu. Agace ka Kabanju kuri ubu kari mu maboko ya MLDP twirwaneho ku buryo bwuzuye. Ni nyuma y'imirwano ikomeye bahuje n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi yabereye hano rero, n'ama operation nayo akomeye yagiye habera, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ingabo za MLDP twirwaneho zirukanyemo izi ngabo zihurije hamwe za leta ya Kinshasa, zigahunga ku buryo bukomeye. Aka gace kakaba karabaye tombe, ubu karakontororwa neza cyane kuri 5 n'ingabo za MLDP twirwaneho n'agace rero ka Kabanju. Andi makuru nuko imirwano yabaye hakurya ya Rwiko ahitwa kwa Heri mu bice byerekeye mu Gitumba nyirizina. No kuvuga ngo ni amakuru nayo atugezeho aka kanya. N'imirwano n'ubundi yabaye kuri uyu munsi yahuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 hakurya ya Rwiko. Ahangaha nahitwa kwa Heri mu bice byerekeye mu Gitumba, niho rero imirwano yabereye nayo kuri uyu munsi. Twakomeje kuyikurikiranira 5 hano ku mirongo yacu, ndagenda mbagezaho uko bigiye bihagaze hano ku rugamba. Muranyemerera rero ku makuru yacu tuyasoreze muri Uganda, naho bivugwa ko muri Uganda habaye impinduka mu bayobozi ba gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda CDF General Muhoozi Kainerugaba yagize Brigadier General Azaf Mwetezi
nyakubahwa umugaba mukuru w'agateganyo w'ingabo zidasanzwe Special Force Commands, anamuha ipeti ya Major General. Ana makuru rero aturuka muri Uganda avuga impinduka mu bijyanye na gisirikare. Maranyemerera rero inshuti zanjye mbashimire mwebwe mwese twari tubanye muri iki kiganiro, mbabwira ngo shalom, naho akagaruka ku biganiro byacu bya Dr Prince TV. Ntituzabatenguha, ahubwo tuzaguma tubane namwe nk'uko bikwiye. Ciao, naho akagaruka.